ኔዘርላንድን ትግሪናን ክንመሃር ኢና ምሳይ ሓቢርኩም ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ቁፅሪ 1 ik ben thuis ትብል ik ben thuis ኣብ ገዛ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ገዛ ኣለኹ ማለት እዩ። jij ben lief ንስኻ ጥዑም ኢኻ ማለት እዩ። jij ben lief ንስኻ ጥዑም ኢኻ። hij is moe ንሱ ደኺሙ ኣሎ ማለት እዩ። hij is moe ንሱ ደኺሙ ኣሎ። zij is blij እንድሕር ኢልና ድማ ንሳ ሕጉስቲ እያ ማለት እዩ። zij is blij እንድሕር ኢልና ንሳ ሕጉስቲ እያ። wij zijn klaar እንድሕር ኢልና ከዓ ንሕና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ። het is goed እንድሕር ኢልካ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ። het is goed ik begrijp het እንድሕር ኢልካ ድማ ተረዲአካ ኣለኹ ማለት እዩ። ik begrijp het ik weet het እንድሕር ኢልካ ድማ እፈልጦ እየ ማለት እዩ። ik weet het ik kom nu እንድሕር ኢልካ ድማ ሕጂ ይመፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ik kom nu ich ga weg እንድሕር ኢልካ ድማ ኣነ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ich ga weg ትብል ich ga weg ik zie jou ኣነ ይሪአካ ኣለኹ ማለት እዩ። ik zie jou ኣነ ይሪአካ ኣለኹ። ik hoor je iets ik hoor iets ትብል ሓደ ነገር ይሰምዕ ኣለኹ። ik hoor iets ik voel mij goed ፅቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ ማለት እዩ። ik voel mij goed ik voel mij goed ik eet brood ኣነ ባኒ ይበልዕ ኣለኹ ማለት እዩ። ik eet brood ኣነ ባኒ ይበልዕ ኣለኹ። ik drink water ኣነ ማይ ይሰቲ ማለት እዩ። ik drink water ኣነ ማይ እሰቲ። ik slaap goed ፅቡቕ ደቂሰ ኣለኹ። ik slaap goed ኣነ ፅቡቕ ይድቅስ ማለት እዩ። ik slaap goed ik werk vandaag ሎሚ ክሰርሕ እየ ማለት እዩ። ik werk vandaag ik leer Nederland ኣነ ኔዘርላንድ ይመሃር ኣለኹ ማለት እዩ። ik leer Nederland ik schrijf veel ኣነ ብዙሕ ይፅሕፍ ማለት እዩ። ik schrijf veel ik lees een boek ኣነ መፅሓፍ የንብብ ማለት እዩ። ik lees een boek ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ካብ ሕጂ ሒዞም መፅየ እሞ ኣዝዩ ዘገድሰኩም እንተኮይኑ ኔዘርላንድ ምምሃር ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም እንድሕር ክኢልኩም ከዓኒ ፀሓፍሉ ኢኹም እንታይ ዓይነት ክሕግዘኩም ይኽእል ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ። ሰሰናይ